1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. ABC? ABC. A. C, D, A, F, E, A, I, D, D, L, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Now I Very good. Muna sila guys, kana siya guys, akong apo. Kana silang duha mga iyaan. Bye na. Plankies with plankies. Plankies daw. Plankies daw. Wow. Cute baby girl. Wow. Shout out naman dyan kay Marichu, Tagalog, Adira. Oh. Sorry. Marichu, Tagalog, Dirigla. Made in Canada. Shout out kay Marichu. Marichu, sorry kay nasayop ko. Oh, Cho, iya jud ang paborito nga online, Cho. Iya. Shout out naman din ha kang Jean Lakno. Nasa Qatar. Joel Arpon. Jojo Arpon. Sa tanan nga naa diha ilabi na ila Solarps, Brenda, Irene, AL Arps, and Kiko Arps. Especially kaayo na si Kiko Arps pati nga si All Things All Things Arps Maples. Okay, maglisod ko kay bago pa malang ko guys. Guys, pasensya na. Oh guys, ang akong apo nagsigig kanta guys. Head, shoulder, Nes Santos, and eyes and where is the nose? Where is the nose? Otro, again, bear, head, shoulder, Nes Santos. Eyes and ears and mouth and nose, cheek, chin, tummy, and elbow. Dire. Very good. Guys, pasensya na guys ha. Moto siya ang akong apo ug akong anak. Akong mo lang gitarotodloan guys. Og please subscribe Catalina Arps sa akong YouTube channel. Bye bye guys.